Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka shat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra sanor lai. Cipra Tent House. Kajing lekai football ham Maulas Nai Ribho District, kabalai kerteng IK Maulong Memorial Trophy Football Tournament. Kelanang yang cecaj, ya kabala peni lekai man la katayo. Hagani kesini lekai ke pementah, ya kabala buban peni lekai haka hanyong tarik unok pra arhajar arpulai, kabahap haka sengi palai jong atayo. Ki artali ki kenhun ki bansai lekai haka tiga sengi, ki kentup ya ka renti football club, persya ya ka Erngiu Football Club. Kini kejing lekai haka tiga sengi kan sedang haka por shiba jisteng no pai sengi. Shushu haka tiga sengi ki pajba ki banwan saki haka ni kejing lekai football. Lese kan ni kejing sa ajing kan mau na ka benta ki babiang ka bok ka nasib. Nomor nang tiket ke pakitet bandrung hapo madan on peni lekai hausi bat ki bajob ya ketika hausi kinong penia ki labu ya ka kosnam da ka skuti ke bathamai kumban supen kan mau balapan long ya kene ke jing lekai football kalong nak benta ban pensa enam sa kerteng ya wei na kinoi lam sain perthai berat ba na Ribho district uba IK Maulong uba labam kuai hadwar play. So half a foot now, the second half, Kadamjat Karit Saka Shawang Rajong. Congratulations Shawang Rajong. And at the same time, I'd like to congratulate JFC who have come all the way from Assam. You performed well, but at the end of the day, Shawang Rajong emerged as winners. So congratulations Shawang Rajong. JFC के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतने 2 हफ्तों में भी इस टूर्नामेंट में आके पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा. स्पेशली आपने दोनों डिफरेंस लाया, इसलिए हम लोग इन्होंने दोनों ही बहुत अच्छा खेला, लेकिन गेम फुटबॉल में होता है, एक जीतता है एक हारता है. सो हम लोग की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू. आप लोग पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, थैंक यू. और फ्यूचर के लिए हम लोग ऐसे ही हम लोग मिल के करेंगे. अगर फ्यूचर टूर्नामेंट होंगे बुलाएंगे हम लोग को, स्पेशली बोलोदा कैप्टन टीम मैनेजर ऑफ द GFC.